Nyapa de ya chi nyapa mi pi chi sang. Jivan hani gu chole thi dev devi pini gu puja na ya chana gu khani du. Sukhaya ilana shenkaya dukha sankatya itaka wa. Nuguja surya gu ilana shenkaya ja sampanna mazutaka. Thi dev devi pini gu puja ya gu chalan khani du. Thohe chalan chigu संस्कार या कथाना स्थापित ज्याजंगु खनेदु जोजलपा नेपाल च्यानल से याचना दिपी सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन्ता दुनुगलन से लस्कुस नाचना जी नस्ला साक्य जी नेपाल पिसा पुजाया ना याचना पिन्दी अपिनिगु थथा हे कथा यागु महत्व खनिदु थासा थी दि अपिनिगु पुजा यागु इन ब्याग्ला कथा यागु खनिदु जी स चैत बैसागे बिस्का जात्रा हना भैरव दया यागु पुजा यागु चलन्दु थासा कार्तिक मंगशिरे लक्ष्मी पूजना यागु चलन्दु उगुहे कथा सुमंगल या ची कथा नाता मगने दया त दक्ले नापा पुजा यागु चलन खनेदु जो सिकपिसा ठिकाइ दिदिंगल जी थौयाको ज्याजय विषयले थौयाको ज्याजले सोनी गले विराजमान जिया बिजापी प्यम विनायक पी मध्ये छम अशोक विनायक विषयले बचाहाको रिपोर्ट निवेदन गुदु सयादिस हिन्दू धर्मावलम्बी पिनाप्नाप मेगु थी धर्मावलम्बी पिनेको निम्ति न आस्था या केन्द्र बिन्दु ज्या विजामख गणेश भगवान
소금이 바즈미 주피 직나 스야스나디고 ख सोनिगाया पिम विनायक पिम मध्ये छमा अशोक विनायक विषयले बचाएको रिपोर्ट आधा आशा थोय ज्याजले पल्ख दिपाका दिपालिपा पुवंक रिपोर्ट से आदि फै उकी आए त पल्ख दिपा सोगमी भाजुमी जुपी थ बचाएको दिपालिपा हाक्ना चिकमिन्ता लस्कुस्तु आधा आशा अशोक विनायक विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदनको दुस आदिस
Sokami Pazumi Zupi, Chigna Suasna de Gukha, Soligaya Pima Binaik Pima de Thama Binaik, Asok Binaik Bisoile report. Atha Sathoye Jazole, Polka Dipaka, Dipa Lipa Chikpinsa, Puanka report Sayadifai, Uki Aita Polka Dipa. Sokami Pazumi Zupi. The Bata Hagu Dipalipa, Hakna Chikpinta Loskustu, Adasa, Asok Binaik Bisoile, Puanka report Nevedana Gudu, Soyadisa.
देगले विराजमान जुया बिजामा अशोक विनायक गणेन्द्र पूजाया हेत भक्तजन पि आपला याना मंगलबार व शनिबार थनवया पूजाया हेगु चलन्दु सोकुमी फाजुमी जुपी चिकपिजा सोहाय दिल ये देया अशोक विनायक विषयले रिपोर्ट पलासा दो चिकपिजा थयागु ज्याजो एका दिलजी तुगु ज्याजो न्यावा मशिका चिकपिजा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व हाकन प्रसारण शुक्रबार निशा निताइले व सोमबार सुदेशा चिताइले नेपा च्यानल न सोया दिफै उगुहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिजा नेपा च्यानल युट्युब न सोया दिफै जो छुना कथा या छाता सुजाबे नीति क्वे खनि दुगु एड्रेसे सपोत या दित इना प्यासे ज्याजो पाखे बाया वनेगु उजो फनाचना नेपा च्यानल निरन्तर सोया दिस सुभा